Fatu mawina ia te oe o viinga. Ma e mamalu pea oe lo mātou atua I lo soifua I atua. Whalolo mai o ao I o whale tangata I le ngata ia I mātou o le tino ke riso. Ia whaau lo mātou wola au ona ia te oe mo lo viinga. Ia malia ia te oe o whale tangata I le ngata I lo mātou loto I whale. O whale tangata le tino ke riso. Lo alanga tu ai viinga ia te oe le suafo Iesu tātou amene. Tātou alalai lalo. Praise the Lord. Se ilunga lau tuspa ia. Ele aise winga o ti tau tinonga whaafolanga I le mawhau o le tangata ia na o ia. Ero tātou I loa le taua whaaleanganga o lo o tātou wola ma tātou whiena wai. There is power in declaration. Iei le malosi o tātou fola. Tātou tautiunga whātas. O le tuspa ia. E tasi le li liua le atua. O fionga pa ia e whaababau. O le sulu I o vai ma le mala malama I o wala. O fionga pa ia e ao I nā ia. E ao I nā ia. E whaatonu I nā ia. E whaapoto I nā ia I ala o le amiotonu. O le tuspa ia. O le pule whaatonu I le ola whaatuatua o le ekalesia ma le aupa ia. O awhionga pa ia o whaalinga ua lava matutoi o le ngalue ina o le malo o le atua. O awhionga pa ia o le areto o le ola. O awhionga pa ia o le siufufonga o lo atua. O te whalongo ma muli ai. Ua o matuata li tonu I folafolanga le tuspa ia. Folafolanga o le malo, folafolanga moa I le olanga nei, ma le olanga I le whaababau. Amen. Hallelujah. Whawhilo ia tu tātou whale le nei tai ao le suafo tātou leo Iesu Keriso. Ia mai lawai le awao sina o le tātou whale. Se o lawe tātou whanau. Whilo ia tu tino Keriso, tātou ainga I le li. Ia ma o tau le whanau. Ia whawhilo ia tu le nei tai ao le suafo le li. O le vai yasona te nei sa moli le tuaile sa vali fatasi mo le ngaluenga le onga saile. Sa whaavuru tola ina ili tatu sa vali o le filifilinga whaainga o le whiangainga o le malo le atua. A o au malo ainga mātou te au auna I le atua. A fola tuaile whalafola o le tatu sa vali I manatua. Lea filifilinga o le filifilinga whaailoanga. O le filifilinga e whaia ona o tātou o tangata o le atua. O tangata wawai ese whapeia o na whaia I o sua ia I le taimi ma Israelu o le nuu wawai ese. Pena tātou. O le filifilinga e mo'omia o na whai Israelu le taimi le na. Mo'omia o na whai e tātou. Langa o lea tātou te ola masi o mia tātou I le lamatianga o le aafia ina o tātou e tū maanga le lalolangi. O le filifilinga o le alofa e whao Sofia I le ngā wai usiustai.
o ia na mua ia lofa mai. O le whiriwhiringa o le whātua a peia o na whamanatu e o sua ia Israelu le mana o le atua na au mai e la tau mai e kupito. A pēnā ia e tātou marangalua o le mana o le atua le whaolaina o tātou wanganga. O le mana ma le whamaoni le li liu o le atua o tātou I loa le atua. Ma lona whaale mai. O le whiriwhiringa o le tui nātu ato toa. O tātou I le atua I leo se whiriwhiringa e whai whawai teimi. O se whiriwhiringa fo I e whatino I na o teimi whetaui. O le amo le sātauro ma le whawhitia o le au I le ngana Yesu. O le whiriwhiringa whale a inga o nei tā ua I le atua tātou uma. A o au malo o a inga, ma tau te au auna I le li. Na sa man fau le nei vai aso wa tuana I atu I le atua ma whatali I le li ma lana whasino mai mo le manai o le nei aso. Sa tai ele man fau I le. Tātou wala au auna, whawhena whaile mea lea I le atua. Ai mai se lava o loo tātou wholau e au auna I te tonu o le si o mianga o mawhati yanga mati ngā ma le amio le anga o loo alu pea. A ona tautala a wina mai le tuana profeta I le teimi o le whengi tuai. E a wina mai e tautala I le mele e whaasanga I tangata. The prophets always spoke to the current events of the time. How the people lived. E mea o loo whita iai ma whesoa I nai I le olanga. E tā ua lai profeta le whamaoni o le tua taiao, ana nafi. Tā ua e profeta le mea ua umana whata oto e le tua I le lumana. E whata pue ai le olanga le Israelu le mea le whasanga ai ma le olanga le olai. E whapena fo I la tātou. Le teimi o le tātou te olai. O se whata mala tele pe an whapea. Tātou te le whatanga le atua e tautala mai ai tātou I le mea le tātou te olai, ma tātou o langa o nei. Ma mea ia si o mia I tātou. Ma le moni o le ngā salonga o le o langa o le tātou te ai ei ma tātou olai. So o le mele nā sa tāwale male le loto ma le manfau fau ma tai ma iei le nganga ma tautala tala lava o na whurovu ma talo ma whatali tali le atua o le. Le whainga o tātou o nanga o le whaitu tonu o le si o mianga o mea ia. O le si o mianga o mawhatianga. Ma le amio leanga. We make decisions to serve God. But we serve within the sphere of suffering and evil. Na e ui la vaina. Alu le whasalala wina o le tala le lei. O le ola malolo ina ma le tamao ainga e I lātou o lo fia e usu le pesele. Tino ke riso ma le tātou whale o le upumoni tātou te whaasolo ina mātutua. Masinao tātou ulu pe o maulu masulukolu magiu. Ma whaasolo ina ma vai atu le tino mamos. E maua kerisiano le ka nesa ma whaamai o le whatu. E whaasolo ina whaavaivaia o tātou whalongona. E whaasolo fo ina whaipe o tātou talinga. Ma fa solo fo ina tātou whai matatio ata uma.
Matatou anga I uma tulava I le aso e ting, 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 ting. O le tele o nisi vaenga o le lalolangi le tino keriso, o lo whasanga I kerisiano I le onge. Malamala. O lo whasanga I kerisiano le panga tio I ungo taua o lo whai. O lo whasanga isi kerisiano I avenga o puleanga pio pio. Ma puleanga whamasinonga le tonu. Nā te leo whai atu nei tātou whalemale tino keriso e le whaalava maile a ao le atua I nisi o teimi mō ona tangata ma tātou. Ai o lea o te whai atu. Tino ke riso ma tātou. O tātou ke usiano lo tātou wola I le lalolangi pa'u. E le mawhai e ona tātou alo fia le whaasanga I mawhutianga. Ma le amio leanga. O e leo le whaamoe moela o le tātou manai ma le sāwari o le tae o nei o le tango fia o le bau firi lea. O le onga samilo loto. O ngā sami lau tele. Ai ua tai le loto e. O te talanoa I mawhatianga po tinga. E ngā o ka ngaka lava o le kua e whasanga iei. Alo mata upuna le tae le nei. I want to talk about the suffering and the pain, the evil that are peculiar to the people of God. O mawhatianga matinga male amioleanga tau te whasanga iei oe le tino ke risu. A o whaatina tātou au nanga, tātou whiriwhiringa, tātou te au auna I le atua. Praise the Lord. Oh, now follow me if I know all that word. O le tātou te tala noa ma o langa I atu le limo le atua le mata upule. Langa iei teimi e tātou te whaasanga I mawhatianga matinga ma leleanga fo. Ai whainga tāia I tātou na tātou I loa po where me sa wale me lea. E ei teimi tātou te leilo ai pe mai le atua, pe mai le ki Apollo, po where me sa wale me lea. It's hard to know. E ei teimi o mai ei me whaasau le lima o le atua, ao tātou manatu e mai le ki Apollo le me lea. Ma whai e le tātou sai ngā ki Apollo. E uia e whai pongi sā kako sai ngā. Awale ma whainga kako sai ki Apollo. We can resist the devil, but we cannot bind him. We can resist the demons, but we cannot bind them. O le whainga tāna le mea leo te mana te tala noa I ai ma tai mai le nganga po I le loto e whaasanga I ai malo tātou wala uina ma vivinga a o au ma loo a inga ma tau te au auna e le atua. Now, mo neila le tae au te tala noa tuaile I a te oe o nisio ti ngā ia whai whatata wina lava mo tātou. O tinga o inga mai le limo le atua I a tātou. Praise the Lord. Yeah. La tātou wa ai I le tusi, le au e peru. Ona o le tusi le whianga I ngā whau mai isi tusi. Lo tau tala tonu I le melea. Ai lau tele le tala noa tu le nei tae au le soso ni mai o le nganga pa ia o le atua. Nā wa ai umoleo tusi le e perus flulua,
Foi upu 5 i le foi upu 10 Watu a sai a ki Apollo pe asau Yesu. Sai ai make mongi mangangaleanga. Ngai oi lalo le pule ale atua. Mama fai un kako kulia oi sesi me oi fai ela ko me sofa Yesu. Haleluya. 5 Ato fai tau fatasi. Ua ngalo fo i ate au tau lea. Pupo inga o lo feta Alo. laia mai. Ia, fatat. Fai tau fatasi ia. Ua ngalo fo i ate au tau lea popo inga o lo feta laia mai i ate au tau. Pei ona tau tala i whanau. Lo watali i e. Au ole fatau wa ai lo manatu lea o inga a leli. Au o fo i le vai pe a o ina o e ia. Wa o le wa lo fangia e le li. Wa o iatu o ia te. Wa sasa ina fo ia tali umma ua talia e ia. A fai e talia o tau lea o inga. O lo o tausi mai lea tua ia te o tau pe o na tausi ia tali. Wa o ai se a tali ua lea o ina e lono tama. Ai a fai e au noa o tau malea o inga. Wa tofu si ai le whanau umalawa. O tamato i whale o tau. Ai le ia tali. Wa foi sa ia tatou te mao tatou tino. Na awa i mai ia tatou. Sa tatou whalongo iai. Ai le sili ea i se a o na tatou usu stai i le tama o tatou te olai. Wa o i latou na latou wa o i mai ya tatou i na yaso i titi i lo latou faitali. Peita i ane o ia. Wa o i mai o ia au ngā ya tatou. Ina ia tofusia i tatou i lana miolelei. Wa o inga unga foi a o iai. E le manatu iai o se me oli ai. A o le me whanono ai. Ai muli ane fua mai ai le fua o le ami o tonu. E manui ai e wa o inai. O le mele ina wha malosi ia i 5 o ngase. Matuli vai ua vai. Aleluia. Na la wha au tūla wha penale tatou sa vali o le tae au nei. O mawhatianga e wha te tawina i tangata o le atua. Tangata o le atua. Alo na vaenga mua la le nao le tae au nei o mawhatianga po ti ngā o inga o le atua. Lo matou tamā suafo Yesu Keriso lo walo wha pele a lo matou whaola ma lo matou oli. Whawhetai o te whetalai mai a te i matou iau o fionga. O le tatalo i le ngalue mai o lo wanganga po ia ina ia matou la ngona whatasi le nei tae ao le whiau. O whalongo ma la ngona le leo ia la ngona e o tangata lo si ufofonga ta iala. Ha'oa'o, tai, whapula, anganga pa ia, tu sai ma le mata upo le nei taeo. Amanuia le tino Keriso, le ma fau tala, ia o ina ia, wha'aupenga ina, lo mato wola au ona ia te oe. Yaso, ma teimi, o lo o mato wola i lo mato watua. Talo ia te oele li ia o iai se tasi o mawhatia. Ma ti ngā. Ni tofu tu whonga mani mea o whea ngai ma ia i le neitei. Le atua ta talo ia. Ngaluelo wanganga pa i. Ia ma wha mawhana whana. Loto. O ila tau o whea ngai mani matangi o leo langa. Whau mai le valeo le mea whaingaruenga i le tamai o oelo mantua tua. Molovi inga i le nei tae ao le suafo Yesu. Amen. Praise the Lord. Now, whalongo le tatou whale.
O le tua ele o le tatou tusi le na whaitau. Ta ua ia, tino kerisi. O le peru sumale lua, o le tua ele i le talanoanga o le taufetulinga whale whaatua tua keusiano. Ma vai lo le mata upo isfulu mantasi. Talanoa i le whaatua tua. Whaatua tua e hola ai ma fia i le tua e mo mio le tatu sa ola ma le mata upo le taufetulinga. Taufetulinga o le whaatua tua. Pe whapefe o na hola ina. Whaatua tua lea. Lela, mai le tua i le lena. O le vaenga le taufetulinga whale whaatua tua lena. O le o inga mai le tua. E le mawhai o na whai ule le ina le taufetulinga so stangata o le tua. E au noa ma le 5 whaatonu, le 5 oao, ma le 5 oai o le tua. Awa e maunga, e ifo vandu le tamboenga. E moomi ai o na whaamalosia le tangata tamoe. E moomi ai le whau o le tangata tamoe. Le ala le a matai le matau puna isfulma le lua, whai mai le tusala, o loo ia te i tātou mea e whaalave i le taufetulinga. O loo ia te i tātou mea mamafa, whaalave i le taufetulinga. Lo ia i tātou le anga sala e whaalave ai. A leo ni anga sala e whaifafo le anga sala o le loto. Le anga sala o le mawhauwhau. A le anga sala o le anganga. Whai maile le tala le tūsal. O mea e mo o mi ai lea o inga ma le whaatonu o lea o inga. E mo o mi ai o na wa ai le tangata whaafutua tau lai le wa ai a Yesu. Ta mo e ma le onu sa. Tau lai le wa ai a Yesu. Au mai e le whaamalo singa. Ia, ma tatou whaasanga i le 5. A oa i mai o le atua. Praise the Lord. Yeah. A o le i folal tatou whala. Tuu i le loto le mafo. Me le o whea tuai. O lea o te talanoa atu i se vaenga o tatou o langa. E le whaingofie. E le whaingofie. Tau te ui umaya. A whai e te le i ui ai se mea whapea. O le atala la se mea e te toe mawhau i ai. Ma tatou mana tu natu le le i ai. Am whai e iai se tangata whaolaina e musu e tu ia le vai. Whalongo le lei le sa vali o le tae o nei. Am whai e iai se tangata o musu e whaasanga i se matangi. Whalongo le lei i le tae o le nei. Ame sau pōpō mo Yesu. Am whai whai e iai se matua ua fiu le whai ngata o tamaiti. Whalongo le lei i le tae o le nei. Am whai e iai whai se tamaiti ua fiu le oke along ki ngā malong. Whalongo le lei i le tae o le nei. Praise the Lord. Ia, ole a tātou wawa ai na mata upu. Ia ma tātou mai tawina ai ni whamatalanga. I leo le fitu a tātou wa sia fo le neo le neitus. Praise the Lord. Ai o teimi o mai whasanga mai le anga pa i o le atua ma fola si afio. Ma o mia tātou whalongo. Ma o mia tātou whalongo. Ai mai se ale mele la tatu talanoa e mo mia le tatu whalongo. Le anga vai. E mau le tala le anga i lou loko. E mau. E mau le whaitionga le mangai i lou loto. E mau. Wafo e reisi se whala velave. Ai whatamala e le mau le fionga le tua lou loko langa i ai le kangaka o langa maa mio e whai malanga matafo i oi o le sawe ava ese le meranga. So whalongo. Praise the Lord. Na o leo pua o inga o loo. Wha matalai nei le winga o le. O le koleni inga o se tamaititi. Le upu lea o le. E leni leo whaliliu mai i elo. O lo tala noa i le. Ta pu e ino ka mai kiki.
Fau o le kamakiki, o le tausi o le kamakiki lela I kiki ia kupu ai. Talk about training. Alo tala noa I le fatonunga. Fatonuala o uiga umai o le upule whangai. Alo tala noa I le whaio ta iala e whatatawina ai le olo le tangata. Ta iala e le tu saolotoa o ta iala e whai malosi. Wha malosi ai le tangata sa vali ai. O winga umai e ta aui tonu ole. Ole upule. Hallelujah. Lela o mafatianga mati nga o le mea lea o lea o inga lea lea tu sila I lalo me ia la fola tua ma o le mea mua o le taula inga o inga ia tau te maua le lei mai e le tatou tusi fai tau le taula inga o inga ia o ai le taula inga o po le tangata na iu o tafa mai fai ei o oe. O oe le taula inga o inga ia. Alright? O atali ma fafine o le atua le taula inga o inga ia. Whalongo le mai whanau o le atua. O le mele sa ufai atua. O a inga mai le atua. E le whaia I tangata le whaolaina. E le o ia e sionge le whaangau o simi. E o ia e sionge ia le whaangau o sionge. So le o inga le atua e mo ona atali. E mo lana e kalesia. Alongo male tino ke riso le taua I o le nofo le lei o le melia. Leanga e a o se ina lo tatou wola fatua tua. Ma tatou tala noa ai I le masili ma le matautia o aso le lei. Ma tatou tala noa I ai le ao le atua I le ao. Ai tatou le tala noa ma whapaleni le tatou ilo le atua le ao I tatou ilo le atua ngalue le po. O le atua I lunga le maunga le atua I le vanu. O le taua ia. O le o inga e mo oe ma whanau o le atua. Lua. O le whawai o inga ia. O le alofa whatama o le atua ia te oe. O le alofa whatama o le atua ia te oe lo nā tali. Aisea. A tala mai I le melea. Langa o le mana onga o le atua. I ali na ia oe. O oe o lona fatus. O oe o lona atali. Tātou lai whaata tua tātou. E wha upu wha pe paulo le mele. Ngai mana o le atua ia tātou fōlinga ia Yesu. Aleluia. Wa tātou ilo le lei ia tātou nei wa whai e whanau. Whai e tātou whanau. E ui ona o nisio teimi. E whaitau wai tātou e tātou whanau. E pei tātou ni tai whau I o lato manatu. Now, a tonu ele whape na o tau mawau ai tala mai, I'm trying to explain the fact. O le mana onga lama o tele o tamaiti o leo langa le nei. E le mana na o ea oai. A whaila lea o inga ele tama. E whai tau tamaiti. Ua polonga.
Ai so se tamala vai manao ia manuielo na tali taiao. O le taula inga le nao lana o inga. Ngai manao ia le leilo na tali imolo na fafine taiao. Melo te fia il tatou nu. Langan tatou na wola mai fo ia ule nu male a inga sa moa. Tom tatou wola fa atasi umai lama. E toa fia tatou o tonu o le falelere. E te tautino. O le fusipau o lau tamai lau papatua. Lewa banguia ile savalinga ai. A fai e ai se tangata. O solonga le leile olang. Nga fue long kamai aso ia. Ai a fai e ai seisi. E ese le toa inga ola leo laine. E le ia o ia. Le winga le tala na valea le whainga. E le i whatonua. E le i kulia ka moia e kulia kua se ala. O tatou le whainga whasamo. E le manao la le atua i se tangata i so natali. E olai. Ai olai le ai se tapasa o le olanga. E le manao e olai ai pule la vai ela na me whai. Whanau meista mai titi o na tu whau lea. Tau te whasanga i ai se maile tai au. E leo se maile tau te whasanga i le amio pe o le amio le maile. E le whalongo i sesi, e le kea i sesi, e le whalongo i se pule. That's reality. Le ala le na. E le ngata o tātou le taulai. A o le whaavae o le mele. O le alofa o le atua i ate oe. Ma oe. Le tino ke wiso. Ma tātou uma. Whatama. A whaie iei se mea ngā lue mai eile li o le lorangi i ne Yesu. Pe a whai o lea ua e whaasanga i ti ngā o le mele. Ai te leo malamalama i le mele. E ngā lue mai le li o le lorangi. E tu atu le aia ine o tātou mawhau. E toso ai le tangata i se tautinonga. E lea lofa lea tua i ate oe. Ia pe lea lofa foi lou ka mamalo ki ngā i ake oe. A ole. Mea lea. Ole whaavae leo lea o inga lea tua. Ta ofi lei mai mea. Praise the Lord. Tolu. Ole nā turau o inga ia lea tua. We're talking about the nature of God's discipline. E mo o tau le whanau talabou. My first point was the object of discipline. The second one is the basis. Discipline. The object of discipline, you. The basis of discipline, love. It'll fall here too. Praise the Lord. O fai atu ia tere mai amana uta mai taile risi a sore matuai. O aso ia. E kaimi inga whango ngofo i mako ka mako whapsanga. O omol whalong kaka. Whapsanga. Alo ka marke re yorking. O nga savari melalo ka ma kasori umama ko awanga. Sori mai whapea, koe sori aku whapea, koe sori mai whapea, koe sori mai whapea. Pekang mala mai ma vo faul ko mai kike mga ola faulea. Dela o yerka kala. O na tura inga fai mai le tala. E ti ngā le o inga le tua. The discipline of God is painful.
tua ma fau oe. Ai ua matua, ma mafa ma ona. Ta. Le ala leo fai atu ai, le tau o le talatala o tatou loto. E leo se mea e fia ai fa mai le tala tusi paria, e mo ai tatou i le mamamo kakulangonga. O mea e wha noa ai. A lea tau tala noa i le lima o le tua. Na o tatu i lole e se senga ole. O tatu la ngona ma lea o ino tatu ia mea. Ma whaina tatu i lole tuspa ia. Ai a o ina palasi le ule o tatu whan. Tatu i lole ese ale pese le whai salamo, ese le whasanga i le mele. E le whai ngō fia i ona whai se tala. Sa tatu ma futa ma le tatu ma le au na le atua ma lo na tolua ma le tina e langi. Ma fitianga whai ngata. Ma fitianga whai ngata na ui ai ele i matua ma lo lava. O langona e leo fia whalongo i sa launga. O mawhatianga e leo fia e ai taimi e le fia tau i ai se alu o sau filosofia. Tu ainga ao inga e tele ai ina whai ai le whainga le na whai e woa yop. E whai tau aso. E whai le malama. Le mea lai whai. Wa atili ai onga ma mawha le mawhatianga. Awa e le i loa yop. E mai le lima o le kua le mea lea. Ma le lima o sakang. Ona whai atu leo le filosofia. Ma le mata upu siri. Ai se i sapani. Kinga. Aleluia. Ua whamawina i tu susinga. Ia mesa ui e ista ngata o le tua. E le whaingo whi. E le aisa o inga e mama. O le mele o te whai atu ai e moniti ngā a i whaalongo mai le whale o le mele le tau whaamtala atua. A whai na pauale o le me kau fia mai la ulaunga ma le whaasora kaunga i kau whileri. E le whaingo fia i ate oe ona e whaamasinoa le melea, pe mai le lima o le akua, pe mai le lima o ki Apollo le melea, pe mai fo i lima o le akua ma le lima o ki Apollo le melea le kaimi akas. Mai le pule ma le ao le atua, le mea lenga whaasangai oku. Ai whaangai oi mai le lima o sakang, le mea. That was for Joe. E moni tinga le langa e o mele te mine o lo fa vai ai le telo istangat ole tu
Let's move on tau fi mai mele te tatu to ngai mai monuri. Fa. Ole taula inga o oe ma fa na ole tatu tagata o le atua. Lua ole fa vai o inga ia ta ofile mai o le lofa fatama ta ofile le mai o le lofa fatama o le atua ia tatu ia manui le falonga. Leanga fai mai le tusi ala we pelu o lo tatou folau ma mea mamafa fa lave. E mawhai o na vea o langona mamafa, o winga mamafa, o vaenga o tatou soifuai mamafa, o tatou characters mamafa, o kakomaka onga mamafa. Can be explained that way, mwhinga nga, i penga. O inga i e kinga. Kinga i langona fa tagata. Fa. O le wha moe mai o inga ia. E mole lelei o kakou. E whai au tala ma. Fe pasia i au tala I mea ia wa umana wholo atu. The purpose of discipline is to train us. Mai whawhonga o le atua. Hallelujah. E koleni ei tātou. E whamasani ei tātou. A o le atua. Le lofa whatama o le atua ia te olo natari. Train us. O whaupunga la ieina ia tātou tofu sia I le amio le leia le atua. Winga nan tātou le lei. I sei si whaupunga ina ia tātou mātu tua whaleanganga. Sa iei se talanoanga sa whai ma se tasi usa whai whiau no o tau whamae se whainga whamae le latou lotu. O na ua whai atu le mea sa fau e ainga tai o le lotu. Amatu ia whaangata uma whai whiau o le kale latu e kale sia I le ono 5 tausanga. Ia ua ita ila le whai whiau ona a whai le melea lono inga la ua autunga ia. Ia lela sa viri maila o sa whai whiau. Mama tala noa. Pola se fiso soani de mea. Ia na whailola ia ole. Sosoan. Ma le tola ua pinga le vaenga lea. Ia no maole, no walule utala no iei maoe, ma visia so ina maoe iei. No le whai sao le iei. Ai whai whapela utala. O le matua o le tangata. E lea se whawhita uri le atua. O le whawhita uri a tātou. Age is not a problem to God. It's only a problem to us. Ona a matua le tangata tausanga. O le manatu tātou o le onga. Ai a matua le tangata tausanga. Whato a sauri le atua e whaonga. So le winga lao le tala. O le whamoe moe o inga le atua, o le whamatua ina o tātou whaleanganga. Ma le whausia o tātou. No whai atula iei o le mawhtanga le zawhai. Ua sili atula ua tamai le atua I le teimi le nei o tausanga. Nei lo le fasfu tausanga. Teimi o tona. I am more wise today than in my 40s. I know the Lord more in the coming than in my 50s. Ua matua le lang. Dengan solonga. O le whamoe moe leo o inga le atua.
This the purpose. Hallelujah. Ai maka mai le mele le matau pue fa tau te lei fa tauin. O lo fa pe mai ele tala al tu stala la wepero. Iau to o sai le te enga o le anga sala. Ele io o to le fa masaina o to toto le finau le ami o le anga male. Te atu le anga sala. Ai ono sai. So le tasi lea fa moe meo inga o le atua. O le fa o penga ina o tatou te fa sanga e te ese le anga sala. One of the purposes of discipline is for us to combat sin, to resist. Ia leola anga sala. O le tagata. O le fa moe moe ina ia fausi tatou ina ia folinga ya Yesu. O le fa upunga ua lau e vilu ai tatou uma le Roma e valu lua suluvalu e ngaluea ina e le atua mea uma mo le lei o e alo lofa i ateia o e na mwai si la fia e le atua o e na vala wina e le atua o e na taua mioton wina e le atua ma faa malu wina e le atua e ngaluea ina la e le atua mea uma ia o a mea ngaluea ina o a mea ngaluea ina uma i mea tau te fai taula le si o mianga o le Roma e valu e ngalue ina e le atua mea lae oi ma o ono ai mea lava na whaia e le iu vale. O oi ma o ono foi tātou i to tonu ono lo tātou na nau atu i le whamanu ianga le atua. O mea ia, o le oi lea, ma o le soifuanga i u vale, ona o le angasala, o le oi lea. Le oile le kako ke ola whakasi ai, ngā lue ina lai le atua mea ia. Le winga ngā le kala. Ina ia tatou wholinga i le ali. Praise the Lord. That's the purpose. Nā whapewheo na tatou wholinga i le ali. Nā le winga no tala o tatou wholinga, o le tatou au nai le atua whapeo na au nau Yesu. O le tatou wola tau te whaiatu i le atua e le o mātou roto, a o lo fina ngalo i teimi uma. O lo tatou wolai wali ali ai le winga o Yesu i o tatou wolanga fai maila i o le fasolonga o le mata opurana ua fo ina mai e le atua le li ai tatou e fo ina mai e le atua ma mea uma fatasi ma le li ia i tatou aisea ina ia tatou le fato i laloina a o tatou manu maloa iai ai, o tatou au male atua, le la tatou te manu maloa iai, ia mea uma, le le winga le mea, e foai mai ai le atua le faa au penga ina o tatou, ma le faa malo si o tatou, le lo fatu noa e lava matoi o le atua, kau ke ola iai kakongo le mene. Amen. Faa pea mai le faa upunga na iai le faitaunga tatou, Nai manao le atua ia fua mai fua o le file mu ma le ami o tonu i o tatou olanga, so that our lives bear fruits of peace and righteousness. Praise the Lord. That's the discipline is one. Hallelujah. Ina ia ola I fuai oe le akali ma le awhawhinge. Tua I esea oe. Glory, 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 hallelujah. Tato wo o mai lole I le mele number 5. O le tali tatau ia o inga. Now I lay fai ngo fie le fatali talinga le tato mele fai. Ka kwa le longo lau ke ngofo mo man fau le li I le mele. A maybe a kongo koe kalango fo ile vaso le mala yaso le ma develop a ki mele. Our response to the discipline le tua
O ia ta ua i le mele sa tau fola tua i o le tātou malamalama i le ese senga o inga. To respond rightly to the discipline, it is crucial to understand the diversities of disciplines. Mi e tātou i loa malamalama i le ese senga o inga. Sei vai o tātou si o mianga. Ma le mele tātou te iei nei. Le mele tupu i le lalolangi. Le taua lai whai nei o i le Middle East. O lo tātou te talo uma, lo te talo malau whātua tua mo Israelu. But God allows the battle, the war. Au lai whatanga le tua le taua. What is God saying to Israel? Le tala le tua le whaifoio. Awa le tala tu spaiaya ngā Israelu I puapuaga teli. Whamaina mo le masauni ai la toa, ia o mari salamo ma la tutalia Yesu. Is it a foretaste? I don't know. Whamata leo se uruai, tofo leo whatanga mai le tua, e se tofo i Israel, o so whai mai, o so whai mai, o so whai mai, o so whai mai. I don't know. Na paula le mei tātou I loa, e whala mai le tuspa, ia le se senga o inga le tua. E leo whamatalala le tuse lau e pelu, ai whala mai tonu le tuspa ia, le ese senga o so whai, o inga ia le tua. Awa inga ia, fia ai taua lo vevese ngile lo langi. Fa au ngai le tua taua. O ia Israel. O lo tatou vevesi nei foi. Wa o matu le vevesi o le lalolangi I le koviki. Mare mavakasingi. Malie ia kala ule ka ua ka ia o le malie. Fai mai. E ia le si tene sa mo foma. Na I lo le mele. Tangata umana o atu ia na ia. Na nofo batui vai. Actually, fe peanga o mai ngai le fa mangu yangari. Ele o ka ua le mele, ele foi asika sa le o ka ua ku fa alfa kam. Wa yusu ale telefon mai le ka kui se uma mai la aru ku kongol mele, ka kui ka sakke se ba. Ai u ku mai vai ma kui mai, ma ve ku kongol pusais. Le la o lor kai mele, le lo e fo mai, ma le kengi le. O vai me mai e kui ele vaenga uma le nga fai ele fo le ko ngeki ma le fo ma le nursery e o kui e o mai le so o ngu le telo I la to o ku le ia me ia. But God allowed it. Aina saua me ia. Whamata. E leo se vaenga o sa o inga le mele. We don't know. Okay? Whalongo le mai, se whalongo le mai ki o ke riso. Whalongo mai o ke leo whai aku ngi o le o inga mai le lima o le kuonga. O te mana o tala o tātou mawhawhau. Tala o tātou mawhau. I le tātou tali atu I le melea. Bai mai. Langa tātou te ola I lalo le lima o le pule sovereignty le atua. Okay? We live under the sovereign hand of God. Le pule sovereignty le lima o le atua e o mai ai mea mo e se akwai mea.
to tonu o le tuspa ia. To tonu o tala tuspa ia. O lo tātou iloi. E iei teimi e whaonga mai e le atua taua e whai maana o inga i on tangata. Lua, e iei teimi e whaonga mai e le atua mala whana tura o lana o inga i tangata. A o ila tau o loo mata i lunga o penga tawhailangi, wale i longa se vaenga la langi a whakia. Lulu mafue, lo longa. Hallelujah. Po le ale whaitau i e tangata. A o le o inga le tua i e whaunga ino meia. Se kai e rika ngaka e salamo. Ai le tua. To tonu al tu svai alo whaunga i le tua wha mai. Whai mano inga i lona lima. To tonu al tu svai alo whaunga ina i le tua le oti. E whai mana o inga. To tonu al tu svai alo whaunga ina i le tua le ava e se o tūlanga mamalu o le tangata. Whai mana o inga. To tonu al tu svai alo whaunga ina i le tua le ava ese me o le tangata na me no whaali o le puli. Tui lalo. Whai mana o inga. To tonu al tu svai alo whaunga ina i le tua le te te mai o le rangi iona tangata e whai ma o inga. Ilona lima. O lo tātou wala i le lalolangi nei whatangata o le atua e mawhai ana whai le tala o mea na whafoi o lo whaonga ina i le atua e au mai e le o inga i lona lima i ona tangata. E o ai le teimi o lo whapea mai tala tūspaia e iai le teimi e tū mai e le atua le o inga i le tangata ai a le whalongo le tangata o le oti le o inga. Whalongo mai. Ua whiu le atua e whalama mai le o inga e le whalongo le tangata. Whai mai leo le tusia Ioane le mata upe lima o le eile angasala o le o inga le atua o le oti. O le whamatara, o le whailona tali. Malona whawhine. Au mai, o le awa inga e avatu ai oe. A e le i leanga tele mea ia oe. O le awa inga e avatu ai oe lavea ina ai. Isi mea. Po le au mai e le tua le oti ati oe ta ofi ai oe. Mai le mafukianga lai loe le tua ai te leilo. E whaonga mai e le tua le mai e wha umi ana mai ai le sangata. O le tala al tuspaia e o ai le apostolo nues. Whai mai lana tala e whatolu na ngani le tua. O lana tala ia wa esele mea matui mai a sakangi. It's a thorn of the flesh from the devil. That's what he said. Ai au mai le tali mai o. O le o inga le atua. E leo sia o inga. A o le o inga ina ia ola wha o lalo I lava paulo I lumo le atua. To keep him humble before God. Now, o le ala lea o whai atu o tātou tali I mea tau te whasangai. E mo mia I le tala o tātou mawhauwhau. Ma tātou I loa le mele fola mai e le tuspaia I o tātou luma. Mai tātou langa whai mai le tala tuspaia. E ala na o ai e le tua oi. Langa o oe alo nā tali. Na mai leo le implication o lona winga a whai e leo whaasanga oi sia o inga e whaono iai la seisi tau tinonga I tafu o le melena o lea e leo oi o sia kali o lea tu
E le o oe o se hafa fine o le atua. Because he disciplined his student. O le upula e wha mai e, i le wha o ngā mali tatu tusi whaitau. O le tangata e le ao ia e le atua. E leo se atali, e leo se whanau, o le tamato i whale. E sao, i se whao punga whapenga. A ea. Au. E, tala mai o tatou mawawau. Pe whape whea o na tatou whauau, lo tatou wola au nei le tua. A o hau malo o ainga, mātou te au nei le tua. A ua hangi se whao le au ainga. O lea ua whaalama mai le lima o le tua au mai se au ainga. E leo se au ainga o sisi mea, a o le po, o le tau finga oi. O le tau finga oe, ina ia e ola whamau lalo i luma o lea tua. O le tau finga mai o tātou, mai le whamau lunga o tātou loto. O le tau finga mai o tātou, mai o tātou whalia lia e whalia lia o leolanga. O le tau finga mai o tātou, nei o tātou o... God at times. Load it. O le tuenga o inga tau te ola i ma tātou e le ava e sea. Praise the Lord. Vai mai whanau le atua. Ua si o mea tātou le mea le whai ei. E ona whao ngā e le atua, le pulenga whare malo, ke leo whai au ki ngero kako malo, o le pulenga wha malo, kau kala wha susaete, wha lau tele. E whai maua inga e sasa aila na whanau. E ona whao ngā e le atua, le so se pulenga lama. E whai maua inga i ona tangata. Sa talo sia le tatou fono talo le sonaile. Por kala mea le atua le pulenga whale malo o le mea whainga luenga le limba o le atua. Pule mea le atua. A le wha moe numera tasi na leina whaile mele. O le tau fia o le amioleanga. Government, state is from God. And their primary calling is to stop evil. To protect people from evil. Hallelujah. Ai e iei pule anga whale malo. Ua le tau fia le amioleanga. A ua whai le amioleanga. Si te talafa tai mo le uvaenga ia ko inga e. Kalafa sol piko e. E ilo umala me tātou ka malo li uli foi le lo iri amin. O tulai mai le taimi o le pule anga Uganda. Kuai polonga Uganda I whainga Idi Amin. Kau kia. O iunga. Nāle mena iei. Ia nei uina. Tulai mai ele me vesi o le tunu. Ma. Whasa vali iei le nunga le ala. Ai ola mai Uganda I le o langa ua. Pule le inkia langa me whai. There's violence everywhere. O ai fia ola I se sosa iete ua pule le tangata iete iela na mewhai. Nobody. Ao ai foi fia ola I lalo se pule anga fa fika pe o Idi Amin. Nobody. Le ai se fia ola I si o mianga ua pule are inkia ia I kaka. Le ai foi se fia ola I lalo se pule anga ua fa fika nga fai mea uma. Nobody. Ai ola I kokongu I ka kou le whangau a Yesu.
Olai oe le keusiano le te olai fafo. Olo ave uma mafofo tangata i le palota Amerika le tulengei. Ma mea olai fina ue lesi vaenga, ma lesi vaenga. Soi fuai le whanau le atua i tutonu o le mele. Olai utou. Ole mana ongala iei talo sia umais tangata ia tulai mai le ko inga. Ole whawhita uli tino ke riso. Leanga ole tantou te ola uma i le soifuanga e. Anga sala uma au fia i makakou au kako whaorainga. E le ai se tala le tusipa ia o whapea mai. E iei se pule anga whana malo kau ke whire mūle le iei. None. E le o iei foi se tala le tusipa ia whapea iei ne tatu tau mawhainga tatu tasi kau ke whire mū mo iei. None. Menga. Wasau kai au. When the new heaven and the new earth. Ao tangata umalava e tulai mai pulenga whare malo. E leo tangata whatua tua. E corrupt uma. E le winga le tala. E le mawhaina alofia. Taitainga. Mapuleanga. E polo ngai kanga. Whoever. Ale facility lelea. Ona le ola i o tātou te tonu o mea ia. O le teimele nei. O lou lea mawhauwhau. Ma lau lea vainga whale ngangal tino ke riso. O lea o tātou wola i le lalolangi. Whai le leia e lea tua i lona lima e whai ma discipline. I le loko. Whai malima o le atua e o ai ma whatonu ei le au whatua tua ma le kalesia le atua i teimi ia tātou te olai. E whatonu ei mana onga o tangata o le atua. E whatonu ei ma whauwhaunga o tangata o le atua. E whatonu ei le savali o tangata o le atua. E whatonu ei le mea ngai ei ma whauwhau o tangata o le atua. This is disciplining time. Me leu kako anga inge is test time. Al kala kuspaye amata le falo le atua le famsidonga. So le awe tangata. Ole limbo le atua le lai nei. So le tato tali i me. That's ocean here mental and not training. We'll talk about some examples after. So le tato tali te tau ia i leo inga. Fai mal tala tu sa lau e peru. O le tali le fai tatou. O le aua le ino i leo inga le atua. Po le ale tino mai o leo inga. Ia talia i o tātou loto le mele kau ke whasanga kui ei. A whai o tātou no nofo nei lalo se pule anga pio. Whape whenga discipline ai ka kou e lea kua i lalo le mele. Whape whenga whatonu fo lau elu tātou ola i lalo le mele. Peo le a tātou whai ei fo ila ma se fau wale ngai whasanga i. Po le mea o leu whatanga e tua le mele, sei whau ai o tātou loto. Whatangata o le tua. Pe whapewheo na tātou ngā wai le mea lefa matala tūspaia. Ngā wai le pule. Au. Ua maua sesi o tātou se mai tū ngā whawhewhea na whasanga i le mele.
O tatou ola lava tu tono ni tatou sio mianga fale a inga ya we ka ya o male po. Ai am fai o le tatou tala no ai me fatanga mai ele tua. Ia tatou e yelo na fa moe. Ele ai se mea o mai o tatou i o tatou langa pe mai ki a Apollo. Ele 𝚟𝚑𝚙𝚢𝚘 lima sovereignty o le tua. O matou uma sa fon tatalo i le taiao. Ana nafi. O le tatalo fai u le atua a o ai mai. Discipline us, oh God. Langa matou tele i loa le ala. Lu matu. Matou tele i loa le ala le maute na nau iai a o le ala e kau i le lua. Le atua a mwhalonga tau matou loto si mafa maila ua o inga. E whakanga ia koe ngakakala. That's what the Bible says. We pray according to the Bible. O le tatalo e whatonu mai le atua i le tatou savani. Whatonu mai le atulu. A o le tatalo e a o ina i matato. Ma le tatou tali i mea lesi o mia i tatou. Praise the Lord. E te nofo ma, le la nofo i atu. E lei fai go fiela o. Sa maringa, le vai yasi. Sau fai kakalo, moe, sau fai kalo ka kia lalo sa lungon. It was a battle. It was a battle, man. Ela mafo fau e le ngofo le leile si o mianga o le po le yuli. Ego tala o tatou mafo fau, koe whaalonga mai lelo koe whaiak. Anga o mea uma tau te whaasanga i po fere me hea fua mai ei. E lei se mea o mai e le i o mai lalo le lima sovereignty o le tua. So how do we respond? Tau te tali e tu le mele lo tatou awewe, ma lo tatou whameo. How does that build you up? Whamata leo soani le mele whatanga mai le tua teui. Se tau popo ai lo sei ngofie. Se tau whau ai lo sa sae ngofie. I don't know. How do we respond? Baltalala we pelu talia awole tali inna le mele wa mai o tatu tafatafa. Tatu no foi luma le tua ma. Tatu fafetai le tua. Maybe o stay mo le mana mai le tua sei ava esele tupua le ngofo i lo loko. Maybe o lo mana le tua sei fatto i lalo le tapua inga o oi. The worship of yourself. To conquer it. Ai mai tau mai le mele ngā ringa fola mumu aku mei ngā. Man tau mai le mele. O ti ngā yo leo inga. These are the base of discipline. E whai ngā tāia tātou matua tāo. Fia lea lofa o le lima lea o mai ere mele. E whai ngā tāia tātou mawhau na tala lea lofa. Ma le mele le ke lea mga ohoi. Tala lea lofa lea tua ia choe. Ma le mea lea ke musu ai. Ona tātou ta talo lea. Tau te lea ta talo whātua tua. Ai tātou ta talo au wewe lea tua. Ona le tātou te mana nao. Lifi e se le mea lea tua. Lea tua o le la wawha sanga le mea lea. A o lea tua mai no. No.
So awal talia leo. Awal ino. Le wingo le upu ino le ole awal e fa meo. Awal e atu. Awal e mama ya chewe. Le mele. Aya maleata mai awale e lua upu nai fa awale ino awale fa vai ai oi. So the wrong response ole muksu ole ika malele mana tuma mafai de melia malo leva ai le melia le tupu fua se mea. This is a humbling meal. Because it happens to all of us. Ole ai se me foi le nei ole na nawa eu tatou loto ta fia o ai. But God will make sure you won't get that. Because it will ruin your life. Faleanga inga ilo langa oe. So e lua fa matala awe che ino. Ma awe te fa vai ai lalo inga le tu. Don't get discouraged. Le winga le awe fa vai ai oe le fia fai mea. Wa fia. Inga wa le fia fai mea. Wa le fia vai se kan kaola. Wa fawale umkuka mai ngofo ya oela umkuka. Famale kala kusbaya. That's the wrong response to the discipline of God. Wow. Palong malta to fale. Ele ai masese polo fesa ile mele. Even some 5 hours are going through some tough times. E pia na foi atu le tala. O makou ngi le la iki la uri o mo su ko sa ring sing ring ko sang makua ye me ka on mor ko sang makua ko sang le wo ye ko ka mala ko makou ye le ko yo mo su fulu va lo mo su mai le ai la iki ya fale o kele la me su ko me su ko me ko ya mengi. It's humbling. It's humbling. Experience le mele. Wai fai ngofia na matula unga atu ya tau. Ai o kilo mai ma. Kwa le fia sawangi wa kukui. E malo foi a le ku pau finge. Fe o kilo kamalo. Fa vale vale. My point is, this is so real. It's so real. Taual ta totally me. Taual ta totally wele lo wa ai mai cosa pe ke fa longo ka kolau. Cosa foi pe mau ke lo kala kuspaya. Let me say that. Ele fai go fie me. Ai mai selam wa ele mau ki ngoa peke no foi kaule limo le ku le mele. Wai fiu tau fap so tai lo ma va faule limo le ku fa mai lo foi toe ma ki ngao le mele. It's so hard. Oa. Melo iskai mitalo le tu. O je tu wa se tof to fonga le foi go handling. So fai mai la yo le tala o le tali ai ta tō ile o inga mai le tua po wa folingo me wa ta tō le man wa le loa wa le loa
fo ke la ko fo ya ku se la wa ku wa le lo fo fa se la o taimi we no foi mai ma fo sa kara ku spa ya we vie to talo we le lo pe ma fen ka kalo so what do we do? Fai mai Lord to spa ya tasu tu spa tau. This is where we say we don't know, but we're going to trust God who knows everything. Tatu tua tatu fatuanga man tatu tatu wele tua na te lo tatu le lo. We can only trust God. Tali o le tatu wawaina o le tua ma tatu ngā wai. Ile tua. Now e o ala i fatinong o le tali leo le ngā wai ua le ua pongi sale la lorangi e le fai ngō fi. It's not easy. O ie tu lei mai ei leo le tato iloina o le atua wa mautinoio tato loto le lofa le tua. Then we can rest in it. Ele lopo le ale mele ale tua fele nga ile mele ale mele le lo we just don't know. But we respond to that to wavaino le tua in our submission of faith. Man tatu nga wa fa tua ile tua he knows. E loe le atua le mea mawhana na ia teo e mo mia le maisi. E loe le atua le mea nai whai whalave lave ia te oe ma lau tau fitulinga. That's why a leina whalava mai le mea e lea vai se le atua se longai. Kingo le mea. Now imagine le mea sa fo ia teo paulo tangata le atua. Ai nei lo le leila vai le tua ele le lei mo paulo le tele o me wana ia sirfia wa tumu nei aso ia ila tau fo bai ngao le langi o mai oiska ngaka e kai ofa kolu le langi ko o mai daso e kasi ai judge ile experience paulo e kala pipelo mana vai ngale fa bai ngao le langi mo mai ai sia fia se fu kau sangal paulo me le kau kala e ngu fai mai laia wa au mai le tua le mele nei fa ma walu ngai le lot. He knows a great man of God. Apostolo ai nei lo le leia le tua e mo fai nga prideful tail. Mo ku mai le mele kaufi. He knows all of us. So ye se meo fe ngai matato. Amato. How do we react? Praise the Lord. Sa le songa wa mai le nga po yo le tum to fa mana tu ta to mo te fa tu ta to le ma se si ta to we qualify him fa no fa sanga ma se loto tele I me ia it will hit us hard. It will hit us hard. Ma tau mo fa yo ta to tau mo fa ma ta to ma fau se fa ali mai se fa linga le se fa linga. E vai mai. Ai foi mai foi tala tu spui. A ona tatou le ngā wai pea. E lua mea ole wha tōle mana vaoi. Ma le whai ele tu o le isi ja o inga siri atu. O le tua o e whailo lotu. It's going to leave us.
Ki ngā ia o le kangaka o le kua. Ki ngā ia o inga le whaia le tua i tangata o le lolang. Au ki ngā ia whaasanga mea ka kaunga le lei o le tua. Ma le lofa o le tua. Ia i tatou uma. Trust. Faith. Praise the Lord. Kusi lalo kusi e alung fai kaulea la whangaka ika ko sa wali. Ale fai tau salamo e ono fai mua se fulu. Fai tau le tusi a koa al prefeto Sapakuka. Fai tau man fau lo loto le tusi utatou fai tau whaafia e lo Roma lima. You know, Kiriso, what we know, read that too. Praise the Lord. E whai ulu tātou mtau whai te wina, whai pusuma luan mele I tātou whaamalosi ai, turi vai, wa vai, mai a whaamalosi. Tau, awal whaavai e tātou I lalo le limba o le tua, ma o inga le tua. Laka wha, mai le tala Ioane mua, ma tau pue limba whai upuna iei. E le aise a wano me whai e le li o le rolangi iai tātou, se I wanga na uwhatanga le tua. Talala iei whamai e malu, e saonga le mo I tātou uma I lalo le lima o le tua. A o le lalolangi o whato I lalo ina le lalolangi I le o loo leanga. Miri, pe mai le limor ki a polo po fele me o so mai ele o inga le mele o tātou whasangai. A tonu o mea tutupu, yes, e mawhai tutupu me o tātou a inga, ona o le tātou te ola I le lalolangi pa'u. Le mea ngā le sawhai atu ai te leo tala noa atu le mele na, because we all go through that. A o teimi tau te whasangai, o le o inga le mele, o le whatonu langa, a ka unga le upuleo le o inga le mawhai kai mi uma. A ole, teimi tau te whasangai se mea, o le whatonu mai o tātou e letu. O le tapu e mai o tātou e letu. O le teu ina tātou e letu. O le tau whinga tātou e letu, a mai le mea tau te whanu tau te o, iei ma tātou le angai. O le tango mai o le atua, awa ese le mea lea la whai matupua I a te oi. Now, mafka yangala I o kaimi o mai eile mea le po le ale nātura, po le ale mea. E le whai ngofie ki ngā. And sometimes your dream is off. And God brings something to keep you from pursuing that dream. He knows us better. He loves us. Longo winga ele stalo, o stasio talo ma em fai lo fai le tua, ai si la fia se mea. O te fale tonu I tea. Stop me before I get there. Please, Dad. Stop me before I get there. Hallelujah. O tinga whatatawina mo oe lea tali I mo lea whine. Mo tato uma. Hao lea o inga mai le lima o lea lofa o lea tu. Ea oa I mai tātou langa o tātou o lana whanau. O le tangata I le whatonua I le tua pe musu lea o inga le tua o le whailonga le nai le oe o sea tali. E le oe fo o sea whine. O le tua. But he discipline his story. Papi whion tātou tali ei. Mna tātou awa ino le tua ma tātou ngawa. Let's submit. Mo tātou le loa whamatala. Tātou le loa po whil mele anga I ele mele. Humble ourselves.
Matatunga wa ile tua. Matuatu ile tua. Afai se mea o mai whatonu mai o tatu te talo le atua. Afai o le mele wa hui e mato le temi o se mea o e mana e whatonu mai, Lord, please, let us understand. How mai ia mato I loa le mele te whatonu. Afai o se winga le lo character le atua lea. Help me to see that, God. O ia uloa. Le mele. Afai o le mele te o whalava mai lo lima le atua le tau finga o mai le mele wana na welo loto. Give me your grace to see that. Afai o le mele te mana oi o mai ngai lalo loto o fa mau o lunga tele le atua I tau. Lord, let me see that. Ia o iloa le mele o ia tuai. Ia and for my lolo tal just po I tato whaftai I le atua I mea umana. Tula I mai, tato whan. Tula I mai. Praise the Lord. Praise the Lord. Ngole au kaka ole kako loku vai asongi ole au kaka fa winga e le so onga il kanga gi spesial pau yo pese fa u mai re ku ka la ko pese en kanga ka ya la le ole pese nge yo lo fie ya yeus ka ko pese le al pisa poe pese le sa pakuka pele funga mai levine le masi le olive masia le fuma mai le fanua tali, aleluia, lau tatalo la molena, o te manosi.
matalo le tua tu somale upole li nei tai au patanga le ngaka po ia tai tai. Thank you, Lord. Hallelujah. Praise you, Jesus. Hallelujah. Tailo me tu tuelo olofa. Tai ti ngā wa o inga ilo macho wola. Ele lilo ia te o ele fa meo macho loto I teimi. Wai fa maulalo ino macho loto macho te fa longo. Le ngata wai fa olo ino macho nganga. E te ngalua mai whau o macho o langa I nei. Macho folinga I leli. Lo macho o ona ia te oe. O lo fola mai alo tuspa ia le. Nā tura ese o inga. Whaia mai te teimeo le. 𝚟𝚑𝚑𝚡. O mai te 𝚟𝚑𝚑𝚡. Lea o inga na o mai ele oti a anania masa whaio. Ano le tau whinga o le whalia lia. A whiai le kalesia. A maulalo mato loto. Al te talo te mai a te oe o macho I loa o loa o inga o le vaenga o macho wolanga. Macho te talo le tua ha o I mai. Ha o I mai macho. Fa tonu mai. Fa sao mai. Teu mai. Ta ofi mai macho. Loa ao. Pe a macho fa sanga I o inga o se mafati yanga macho le loa fa vasenga po fe o iai lo ao sovereign fi so ni mai o macho loto ona o macho I loa le atua e le ai se mea pe a fua mai le langi le ai se mea tupu e iai me o tupu o no le na turo le o langa lo macho wola ai o teimi macho te whaasanga I se me ona o le ao inga mailo awa. Le tua whesoa ni mai ia macho ngā wai. Whaatua ia te oe. So ni mailo ngā po ia macho I loa. Wha o le ao inga I o macho olong. O macho wha maulalo wha tasi le nei tai ao I o luma. Macho o tua. O lea tua le lei oi. Eo I macho lau whanau. Ai wha whitai e loa lofa wha maoni ia I macho. E le ai se mea na te awa e sea I macho mai le nā lofa. E wha vau. Lo macho o tua. Au e te tuuna I macho le atua macho te nofo ma se mea mawhatia ai le wholonga ma mawhatia ai nista ngata I o macho tawhatafa.
Au e te tuunga I mātou le mativa. Nei o mātou whaameo ma mātou sai. Au e te tuua I mātou le te mau ainga nei whaamau alunga o mātou loto o na mātou le awale I a te oe. Ai tai I mātou lo mātou atua. Ia whaamalo sia I mātou e ngā lulue mai le mativa. Ma mātou te mau ainga mātia e male loto whaamau lalo I a te oe lo mātou atua. You know us better, God. Whawhitai le atua, ia vi ia oe, vi ia oe. Tai mo lo fionga I le nei tai au moi mātou. Hallelujah. I le suafa Yesu, everyone say, Pata alofa I le tagata nei o tafa mapopo, le tagata le nā. Usu se pensonge, se I aore fuai. Hey sis, where are you going? Oh, I'm just heading out to find a place to send money to my uncle in Samoa. Oh, why waste time and petrol? You can use UP Group Money. You can send money to Samoa and it's really fast. Really? Yeah. Can I sign up online? Yeah, it's really simple. Sweet, I'll do it now. Okay, bye. Bye. Sending money to your loved ones in Samoa has never been easier with UP Group Money Transfer. Our service allows you to transfer money quickly and securely from the comfort of your home or anywhere in New Zealand. Your family and friends can conveniently pick up the money from over 40 villages across the Polo and 𝚟𝚑𝚍𝚎. No matter where they are, we've got you covered. Our user-friendly online platform makes sending money a breeze. Just visit www.upgroupmoney.com. Sign up and start sending money in minutes. We're here to help. If you have any questions or need assistance with signing up or sending money, please don't hesitate to contact our friendly support team at 09558 2896 or 0800 877 328. Or visit us in the office at 6/22 Station Road, Ōtahuhu, Auckland 1062. Experience the ease and reliability of UP Group Money Transfer today. Your family and friends in Samoa are just a few clicks away from receiving your support. Visit www.upgroupmoney.com now to get started.